welcome manan kakabsat. Kaysa before tayo marugian, special thanks to Ma'am Daria Marquez for requesting this tutorial. And of course, thank you so much amin. Karkaro ko digiti patuloy nga sumagsuporta dito nga YouTube channel tayo. Okay, so makita tayo dito kakabsat. At dati duwa nga groups ti chords tayo dito. And dito second nga group of chords. Usarin tayo dito. Inuapan tayo ijay verse 3. Kasi agsukat ti key nga mausar ijay. Or agsukat iti pitch na. Iso nga masukatan mat lang ti chords nga mausar. Okay, so ti chords tayo kakabsat ijay verse 1 and 2 kat C, F, and G. Okay, so talo laang and then apan kayo mat ijay verse 3, 4, and 5 ti mausar nga chords kat C sharp and then F sharp tapos G sharp. Okay, so puro bar chords day kakabsat nga may suggest nga practicein tayo ladta nga ag bar chords tapno masanay tayo. And this strumming pattern namat kakabsat kat basic ladta nga kanayon tayo nga usaran. Bass, up, down, up. And the bass part usually dito is 6, 5th, and 4th. Up, down, up. Okay, so parasan tayo manan. Okay, so kaman na di kakabsat, numalpas tako sin verse 2, man-change key tako, isang diretso tako sin C sharp. Okay, so manlas din verse 2 si C, and then C sharp. Sakpay dadlo na naman, baso ko ay nadagsan, pangaa si may ama, pagkawanan. Kakabsat din verse 3 na, same mutlaang no may in verse 4 ya, verse 5. Okay, so optional kakabsat din na ay change key na, mabalinlad tabay o diri-diretsyon tako ay C, F, ya, G, D, o saron tako. Okay, so intry tako lang kakabsat ay man change key, tan siya style sin original song na. So, depende ladta na kayo kakabsat, no, to di comfortable kayo, siya ladta di iyatyo. And nulay din nyo gayang kakabsat din complete lyrics ya chords na. Ilan tako lang din sana description tako isa baba. Okay, so inkabil ko isa. Tapno dito ko marigatan ay man ana-anap pay laang. And din enjoyin tayo lang kakabsat. And see you manan dyan next nga tutorial tayo.